madwen asɛe but honam nya basa nti kromo na yɛhwɛ ma utiri fuburo so watade tete asane afrɛ wodamfo papa ya dia wo yi ebe hwɛ no obehwɛ na owa adwen mu ɛhaw ɛsɛ sɛ maame oba a wankasa awo na ba wiase akono ben ko a na tibi ba omu ma na oba ɛda de kumi kura ne de yɛsɛ wote hwiite mu a wotimi sane free hwiite ne mu to mpa so ɛne ne da ɛno na waka no kwa me ebi ya na owa adwen mu haw ɛsɛ sɛ maame ɛmayɛ nna ɛna wo so yɛsɛ hwɛ sɛ ka wonni yere kora nka no ko yɛsɛ wonni akwada wedi kyɛ sɛ wonya mo maame na te ɛdɛn mu wɔ dansoman hɔ ɛntia maame no so bibia mane hu no ebia no mo de yɛ mo konya bi so dia ebia na yɛ mo akwankyerɛ sɛ de kroma de bɛfo aba no ɛne akwankyerɛ ebia na wakɔgye suma bi na suma no sɛ na ma no no nan so a ɛno so wɔ hɔ suma yɛ de de na ɛbrɛ no because wohwɛ kora kwara nkasa mo nyɛ sikafo kɛ so mo kasa kora sɛ mo fie so etima na maame abuse no so ɛba yɛsɛ sɛ ɛmu sɛ mu ɔden ɛnyɛ yi sɛ do papa bɛkɔ police station mami de be kana otiase enyi yi se be ko dosu ana ho say ukọ report o papa se e mechi no awuya unu se fie wa na wo sai aba etikira no baby no na some no ha me pa de say ono so o mistake de say whatever the case is you have to report it mami say your mami say your papa say your teacher say your sofo o person no da na ono wo da e say o ko bonten na ko report na mami ye krumo say so no e say da ni ho manipa oko amaya horo no so a ye obaabi akasa kwada no esi ba ko pe no ko report a ye de ne kotena madam ba ko wo Germany wo se ne kunu abuse no ba bi ofiri kotena ye no kra no e ho ya se ni fie ona ne ba no kotena ye no mputu ba na brabo mu no e chese no ne kunu ne te no be mani abuse no so be mano use on drugs okoba no be bro no akwala no kotimi na butu ni nyama no ma ona ko report o Germany ne de ko fie bi mo nipa sa no de mo tena kromo ase no esi hefa sa dan ni bi si ezi ko ka obasa ba fie de me so me hwe ne se mo se e criminal offense incest incest atum criminal po e bone papa wo ko je court ma me ko re be bone be bro du ye di kan incest ne baako afei de to so mienu so oni obi ada abra o ma ho kwan rape e wo ho ma ho no apart from eno so akwala ne kro wo se abuse mu nyanya baako nya mienu enan o yare sabe yare fo na wo mu so wo se de nan point ya no kro mpo no ono so ono ne da na ade na wo je e wo wiase ma me fa foto ma eye mema me nka no in general because be ma bia ye be ma ena sabe wo hawe to mema fa no emma ne merima mpem agudie ho nsem no ena no na me ti se de ekementi ase but obehwe no na se ne kwa me wo kan yi na honhom bi di akire enipa no dodo na eye sa nneoma we sei no eye na one ebi no ye nipa bonefo a wo mo akono bonne e na ahye wo mu so mama na danso my na say ma akono ebi so eye se wo mo no de wo mo fa ne se ne o kan ne ye nya nkoma de bi enti e pe ababa wa bi ana ba wa bi ne de na twa so eno so wo ho ena obi so wo ho a wotimi hunu se on de se o ya ne se o pe obi ye se de pa bofo na o ye keke ntirimu ya de oni atenka ya ni atenka amma woni pa bai wa kro na wo hunu na ka obi se ne o kan ye obi na dwemu nka no ko bari ma betimi ne abofra wanya boso minsia ada I look at that story bi ba asa na 6 months so dey akwala 6 months well edru ni say am hu de me nka because me hu nyina mabemu abu na me de me kan say se emra eye adwuma wo mayi mu a yema emra no ene papa we sei eni ne yire no so na se ebisa ne nsam na ese ya china yire ne kan ho de chese akwala ne chese ne yire no ne so ya wo eti chese e dama na e dentina ne yire maame a wawo ma we ana maame no nya nkwala ne maame o maame no enti de ya ne ha wo batan waka badaye ne da wo yam na obetena fie na wahwe se wo mama wawo wo no matoa so wo kunu ne wo no mo no todwe mo nkwada todwe ba be wo mo na wo te ho be no waka bibi so ato ba ne trim wo be na bibi se kura suma bi o mmienu nyina kura kotu na me ka
so and na face bi was o mu di hu e show mo say o koka che obi a obewu obeti kwa ka che oba ne say mo ko report kura mo bewu na woni ye na krom akwa price atibia ha ya okwaba ne kire ne yere ne ma e say dem say nisuma bi say nkwala ne pio mbewu ba ko control BC what me control BC guys eti enima ekoso enima ekoso pa na me de me ka kire obi a wotie yen say se bibi say sia first year oba ne so be ko hu approach for anihwe say na me papa na oba pam me and odu anihwe di kan ko approach for asotire say you social welfare ni ade a almost so they can take care of you. You know, yeah, but social welfare say shemu kina mame na obi hu say me woni da so bi say me say social welfare mu kina shedi am here be shank ya she yes shemu kina no hu say so munya resources from the year adwuma social welfare okre bi ni ho and then what is just the building or what the structure is just certain what is the essence just say Ghana no baby a eye sectors na enka betimi aboa ma oman for citizenry no yetimi anya eye emwa ne yemfa ahodie kakra bi afiri no those institutions does not work a rent control okọ okra rebel I want some the enka kra rent control and if you for this because kafrache empasi asem rent okọ ha da na so dey achew no this and fort now that's also ni baby a obeko na okọ ni baby a obeko emra bia so nchechire no dabi otimi emra ne wo ho rent control no a toothless bulldog anya dwuma bia na meka chero na emra ne wo ho nya esi ho kwa omo yeto nka ho we are wasting money we dey want some call enkosi who eti mama akwala wo nim say me ko catch na ese papa ni me da na me ko nya baby atena ame papa ensan kamia o ka sen ka ko report ko dada na so nim say me ko kan me sa abadan so man sa na dwenda hwekro se be ka frache wona me da mama mase atete wona abufuo wona be da mama mase atete when you ni hwe hia God don't punish such people nyame o misa wo eti yenye nsese yie na se nsese wo se ni wo obi no da ana nya papa nko a se ye wo sofo se obi wo kwa boss ura office wo de fa kwato mo mia wo to wo report no because ubo adwuma wa matu mia boss ni no mia unufu ko report no e ma adwuma panifo wo ma nya ho hwea to asoko police station se be boss o me ni adwuma no na no so sa no e wa dwen so person adwuma bo no and you have to question the man. You can't. What you want to be born? But this is the situation now. As some no crowds and could see. We try to crowd also. We try to also. What I say, it's yet to be more. I say, Obi to be a bonifan hoodie. But a man might be so and something make it on your channel. Yeah, well, how you're putting here to a good. Sir, and connect them my race. As I die and I da 12 years for that's worry. Shakwala 12 20 ya ye twai enya ye egusu atwa nkwala ekri nipa ina wo je for me say female mutilation one mutilation nipa ina wo jail because of that. I want to know. They should give us the statistics. A criminal act okay anyumwe I want to know. Everybody want to know. I want to know. So what's papa mama we dey oti tamale oti nungwa twetwe tienti a kire no. Ye dey anu kan sa akeke. Ni ati hukuo, ni dey akodi sika ni yedi. Ya ahometse. Ni ati hukuo, ni akodi sika ni yedi. Mama fa we fam. And Asempa stars also eba so the 3rd edition no eba so kra enu nti no opese obeye Asempa star bomodi an say obefre ye number C rabeje wo form wo eni Asempa FM ha kokomlemle na ana obefre 0540 10 64 67 for more details and nti bomodin ye hwe applicants ne should be SSS graduates and above to qualify for registration sir eno na ye hwe nti no bomodin say obeye Asempa star sports broadcaster and in 2019 Asempa FM has seen I don't praise you ye behimu kwame beba Minjumuda last year fibia me say uze ekoye ofie kwan so no obi wo ho tibe me wo kra sana ni na maba fibia me say ma fie kra je say makohim bisa ta fisu mehim afinsu ekohim na nyontofo e ba na de anya asam keto a nyontofo ju metal baby obapa Christy baby Bethel a revival choir almost Obas in the Thompson daughters for the year daughters of glorious Jesus omo kan kwa just see onyame ase da ye bebre yaps
Yes, and also so a baby, and then feed the multimedia qua, almost so a baby, and na enya some ketua. We are no me and son near be a gate, no see near shade you medina say, Dubako near pong, and want to know tickets, no a 60 Ghana cedis pet, ye need VIP mu, a war band term out any moon, we are simple cry. Obantamwa na watene nimu enu ntine 60 Ghana cedis no to be never be chiche wadofo no mu na won mu ntime mra adom praise ni nyina yenko him Potomato festival no so eba so ane eba so ewo osu eba so 29th ene 28th chochina ene na dechiye I said 2 months throughout the weekend ni na etuamu Ochina Saturday and Sunday in etuamu September no into modern say onso nyi wo ho emfam free mu kra opese o kokoton aduane wo ho a obefre 0242 833 270 ane Potomanto de kan na chese ye de encanted dress ne neighbor bas 52 no no na wa hu afro hair no ne sa papistic tare no eno ne ye de kwase ti bomodi anse do ho baji mu bi give us scientific for so give us scientific about some kan show say won de wadwuma wodi mu akotene pa no mpemu adwuma se won samu abu se won na mu abu se wosire mu abu se wabasa mu abu wachiri bremu no se mu abu chese no mpemu adwuma de o me specialize wo mu pa na we wi anu a wosan ehwe enyaro ahodo bebre na so edeka ho won hye adwuma se adwoda kosime minda no so anopa ekosi anwumre no nsia won wo Accra heya nkran ha no wo tashi triple wo bamboo sports no frɛ give us scientific herbal clinic for 0240 143267 and 0268 215489 Ven capsules nso so nie VE and E if you rock a clinic ho so be ma sebe wanya dwonso mu hwirihwirim dwonso hwirihwiri hawo odwonso wiane so na dwonso wiane so fita bi di akire we ven capsules de mani mema nyina nanom oba ofichi komu ni so gugu aseke kaw ni nyina no wonya ven capsules a ebetimi aboa rock a clinic for no sanso de pakum capsules no de ba edwama so ma emerima sexual weakness ne oba ma sebe 630 na hawo osebomodi ada na ehwehwe won chira kwan wo bra wo frɛ 0244 183230 0244 183230 na ebomodi ada ekwaje wo ven capsules na feso sanje wo pakum capsules na eje wo alkaline natural mineral water so efaka ho VENE ven capsules Grace Homeopathy Clinic ane almost me control or free general consulting, laboratory service, general body scan, physiotherapy and a dietary counseling ni free. Enti bomodi anehwe Grace Homeopathy Clinic which ra kwan ewo Medina Akachi Abo wono mo hwe nyare wahodo nyina etimi dokuru nipa na emom no kwa wo mo be show yiye ahweten yade na firi nipadue no mu ade ama yese kremo batakeria doso ntia me ehu kremo pa na Grace Homeopathy Clinic de wo mo adamu fua for Grace Homeopathy Clinic for 0556 181666 and 02000 67500 na anyone no mo enya nkita hodie na wontimi ehwew tabia herbal mixture and tabia for to say then the hawo kwa metena se then the hawo malaria na etetu malaria ya de bone pa huraye ana honam tutu ana mpo no na ato aduane bi anye wakono ose de pe tabia herbal mixture ibi na no no na emom no no mu wi a wa beti wo mpo so se ahoto ene fa hodie no aba ajiwa free yade no emu enu ntina no pe me kamfo tabia herbal mixture nam de ama wo okọ Kings Walk ai ewo okansha benya biato Repage Ventures benya biato and Rejones Pharmacy so benya biato free tabia edwumaku no 0243 686861 ana rice so de bia meka o de pe bata kakra bi to nsuo no mu odin so nsuo na sisi no de bata meka bata wo
open margin wa open margin so between the margin no e bro aya na nsuo wo mu kakra nti no ntimi yi hwan ne papa batonya bata na wotene to nsuo no now the other rice perfume rice gum yasmin papa na start say to hwa na yi ba ko am say wona wo se wadidi am nse den wedi ana rice eno nti no pebi ato afre eye 0208 039 309 and 0278 888 993 and 0505 753 620. Anna perfumed rice was the family's choice. Kwame yembremo kakrana. Mami na PMs no do so. Nice. Let me just yanka Facebook for comment ne kakra. Yanka no so kakra. Na from yo yenua agimanje sibia or say or share in life and if you proud river I will Achem South Asante Achem South and or say more fire and you go so Charles Enimfo or say good morning everyone just say hey adia on so 8 a.m. pa when tia untimi na watna nana Jessica pa Clifford or say Kwame I like your words. I'm watching you live from Achimota and Yaira step befia de watsana konwom wa cross on na Yaira some ho ye de and a teacher constitution we are more say on so hwe live if Ashanti region or say we should keep the fire burning and Charles Nimfu ni bio or share live Charles Nimfu no so share fi Achimota if that time share fi Philadelphia another Nimfu obi ana ni nuano no amo yentafo so Facebook over ultimate try bibia obi anya hwe mami amenity ya mo ne tofa na tofa bo mu nyina ne se ya ama nkrofo ensuro ese ya abuse oma report ase ne nipa bone for de o nsa okrum da he de nipa bone for be okrum but say oya attempt ne pa papa cross first of so nufu na ape so we timi ko police station kra abusure no pani bi owom what say want bi abusure pani bi ho de ma me fancy hold my bottom a sad story where me and mamma me my bottle me emotions in our bottle me exams in our da but who can say uncle report to be a penny be and what's the other story no so I could buy you are or then the stepfather tia papano I didn't hear from papana afano now or quite what for ho ne ma mean you are very mawakobona mania or for so chinwa from Akwalande ni ho for there akwalai dwane ye ekwotsena nya ne maame adanfo bi oti ba bi kɔbɔ na mane mama me no ton wache e ma ne genet na nfie maame ne baba mu aso frumfram ama na kuranya infection abam Kwame and they yin ni penny but there's no report the report is important papa offers your son report ni nyina say nkwala de omuso police etino po bia ofo say nanim onyam kan betima ya sofo pani bi betima ya obi a ofo say wo kasa kire ne be yie na ka wasam kire no se na ka no jase ai we ye wo ha wo ba be ka wasam kire hwem na ye no kra why not ye be boam radio nyese betima so kasa nko we are here to help people abrabo dwumadie we wan adwuma ya gbo atwa da mi nia na krofo ba mama wo na krofo hwo mu aga ya ko di tini nyim na wo ba na hwe bo na mane bia ya fine just me hwe machi abrabo dwumadie ye di twam a adwuma anyame nam ye so aya bo ankrofo a so we are here to serve them enti ne sane wo ka no e try and trust papa no wada bra papa no na ye but so we have evidence we say bibinia wo po bia fa kire no na yentu ho na mo say mama sade ye de mo a more psychological effect sa kwada ya ni say to no sro be ma onya brain scar concerning so be ma and as o ware kwa ni kumi ni ho pe na wakai na o kai sa o papa ya no ya onim o kai sa no so na frigidity abem yeah etimi to na se ho no gate no mo me se no me oni the sex your punishment because the papa e dey punish for some time it is sex your punishment it when you be ma what na se e oboto ne bu ase ma no ama sa na dwemu kro na wu a be ma no be ka se bia me yere de ne ho ka me na no so ware je ye na be ba no it o me so mutimi sell for life when share clinical psychologist bi on abra bo mu a wa ma na twa ekutwa so when share clinical psychologist bi on abra bo mu a what the son of their ko hwe ye obebu wa wadi omare unti ase but de enema bia wa fam ye be sre o mo yes aso mo se o madwen
and yes so you want change no ye me ni say kura fie otimo no obi won nurse house and as a nurse room obi say kwala ni keke ma brother papa ne da o say fa me ho obi ni ne basem mampani say yenye yenye ade yes my citizens keke won. We should not be citizens. We should not be spectators. We should be citizens. And we need strong and very effective institutions. I said Obama ba na kaso be mayiska. Wa mayiska. Wa mayiska. Institutions. Of course. And pass your baby boy. Oma obi e che ne say won fish. Mame na say approach for come ho no. Sika almost 300 something thousand no munya traffic offenses ngwa. So if institutions will work in Ghana, there will be no problems. Yes. Ya I say good morning mama ekua gengema papa bi. Please tell bra Kwame. He is too much. He always make us smile every day. God richly bless him. Amen. Yeah. Na pese me kana wuti ansa na waso me. And I can say Thomas Oche osema me ekua I share live from USA, Delaware. I say you are welcome. Whenever you get another vacation to US, I will invite you to Delaware. There's the first state. Thank you, Akpe. Akpenamau. Yeah. Na ya yira. Yo matipa top. Yamisha. Nana kantataba. Also share live from Tepa. My dear pa, some you know more sharing. Thomas said the able say, Kwame, we Thomas do you or share live from Delaware. Or say, Kwame, you are too much and you are very handsome guy. Thank you. I salute you. I mean, news be in the more and I say, Sexte, we buy me yet to say, I say, how do you feel when you are greedy and selfish? Last show, na, I day, last show, and they are greedy. I acquire some person can do. Just a cow can cry. I say it is because of America. It is in America. How do you on cancer? 10 years, can you? I say, how do you feel when you are greedy and selfish? And then or the papa no. I could be a just a papa, then papa greedy and selfish. Now I show you. Okay. Doche, my Tom, or say, I'm here, the gengema. I'll say, I salute you and champion. Keep it up, no size. Tom Munda in America, I want to would see why I dear. Catherine Boache or say good morning, Cat, on what to say in himself. Because Mammy, I blame the girls because out of 4 girls, any of them is able to report this case to anybody in the family. Mammy, think about it, please. What I say now, some American, but and yet better, sir. What I say, yeah, area kind of trash, and your book, sir. And apart from that, someone or two, we need baby and put. I want to compare with that. I'm a the US, all kinds, especially in the US. They are doing it so hypocrites and losers. Mammy, one. Some and then they what to find chain cry. Girls, I said, the girls' mother is aware what the man was doing. It's juju. Hey, Tom, what shopper? Sammy Sian, also sharing live from Grumado, Brazil. Ane ya isa share live kisi eboa Dominic also share live and if ya sabi say abba just can't think far. This is the madness and me know you drink. God punish those fools and what they are doing, why they are doing that. And okre odwen ho won ti ase na hu Kwame bremu mama say emeda ebe mama ensem esisi okro mo to da bia ano odin but going forward no ye besre say awofo won masa awofo what you say amonhwe mo masa o mankasa mo ma nim nyankopɔ kɔ de bi sei mu mi sei no mi nua ma me onua ma mo to so no mu fuso pa but mi nua ma no kɔ me wono mu yom ho kra mi nya kɔ no itimi hwe ba bi o TV so kɔ na me kɔ adodo but mi nua ma no me bodem no be yi ne ho kra mi nya kɔ no bia ete ya na me ngongo sansem ni sisi se me baba yi o wo kɔ na me na to ho se me dane so ya Charles Abanti mame e mo ne na o mo ma to so Borges